inshuti bakunzi mudukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane kuri YouTube hamwe na Twitter mbere na Facebook umwanditse Agro TV Burundi cyangwa se mbere no kumuhora wa internet agrotvburundi.com mukurikirana ibiganiro bigasanzwe byacu dutanga na cyane cyane bigendereye gukinga no kuvura dukoresheje ibimera. Hari abantu benshi rero bamaze igihe batubaza ku bijanye n'itandukaniro ku kintu bita tizane. Benshi rero ntibaramenya ko hari itandukaniro kuri tizane kubera yuko tizane na te cyangwa se icyo bita icyayi, ibyo ni ibintu bibiri bidasa kandi bitandukanye. Benshi rero ntabwo basanzwe babizi. Rero ku bijanye na tizane, tizane ni iki? Tizane ni ukuvuga yuko ni icyayi mugabo giteguwe mu bundi buhinga mugabo cyoco kigendereye gufasha umubiri. Icyo nacyo kiba gitunze ibyo twokwita les propriétés médicinales, ni ukuvuga ngo cyagifise ibindi bintu gikinga kandi gifasha umubiri w'umuntu. Cyane cyane cyakiri ibintu bivura. Yego baragitegura bakacumisha mugabo bagikuye mu kindi kintu. Mugabo cyoco kiba kigendereye gufasha no kuvura no gukoreshwa mu buryo mbere wanashaka no kugaburira umuntu. Ku bijanye naho n'icayi cyo bita te coco nk'icayi muragi gikoreshwa mu Burundi cyangwa se hatandukanye, n'icayi gikoreshwa gusa nk'ikinyobwa gusa abantu bakakinywa gusa nk'ikinyobwa gusa cyo kwinywera ariko atakindi kintu kigendereye kubafasha. Warashaka mbere ugasanga harimo n'ibindi bintu kiba gitunze muri ico gishobora konona umubiri w'umuntu nk'amakafeine n'ubundi burozi butandukanye gushaka gusanga muri ibyo vyayi bitandukanye abantu bihereza ikinyobwa abantu bamenyereye muri rusange. Rero icayi mu bisanzwe bita tizane ni icayi kigendereye gufasha umuntu ahubwo mbere kinakoresha no gukinga no kuvura. Abahinga banashaka n'abashakashatsi na cyane cyane abaronse iby'ingaburo baragikoresha mu kuvura. Amatizane rero baratandukanye. Hari amatizane tizane y'umukaratusi, tizane ya mante, tizane y'igisuru. Ni ukuvuga ngo ni ikintu wokoresha ugendereye kwigaburira cyangwa se kwivura, nicyo bita tizane. Yego muri rusange nuko. Hama rero abo kwifuza kumenya byinshi cyangwa se ngo kwifuza gutelefona, abo telefona cyangwa se bakatwandikira twandikira ku muhora dusanzwe dukoresha mbere kuri WhatsApp. Twandika kuri nimero ni ukuvuga ngo nakamenyetso guteranya amajana 257 59 cyangwa mbere Sonitec Society 2020@gmail.com cyangwa mukandika kuri agrotvburundi.com cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri Facebook, aho hose mushaka kuturonka cyangwa se mukaronka ibiganiro byacu nkuko mubyifuza. Murakoze naho utaha ubone kugira amagara meza aho muherereye hose. Facebook.